no eba no nche no nika na ehye girl no any praise and kwa na bo girl cause body no be for you afra we say the papa we e bi ya man for girls mo no mo yere mo no meso me di ba yew abusua ye komla ene ne boy chi gay to wo ena so ade opandisha ntrim no wo se boy ni any Nkrataa enu ti Nkrataa na boy ni ntino boy ni de esuro no ho papa na hwe ya ne Nkrataa be de ebebo no ye twa eka eda to aba no ena branch nso no esi ano ne nan esi deportation ano den ya abusua edin aya adwepan so boso no bomode no share this particular video aye de eda mame na nsam asabi e drop egu Germany had this time there ano ede ne pa asem a abato adwepan ne na so Beki TV na so no ese de brew na sabi so do wadwen kire de eba se eye papa anas eye bone ya ka tem sa fu yesua de aye de ede abom wate ase ya papa bi ono Germany ya old boggers ni bia na old bogger no ena wakofa young guy bi a oni Nkrataa aye de atena ne fie na dwumadi a old bogger no eye ne se ono ote eye Hanover ho de papa we wagire din ye pa na ade oye ne se ono yire enya asem a na se papa no wo de kokoto nanim ana se papa no ene unya contact na se ono yire nya asem na wo de obuo ma ne se wo ye panyini etu onka wo no yire entama asem a papa no de obey ne se ono yire beda dwumadi a papa no ye so ba brochire de dwumadi a papa no de wota brochire wo di no enye ne papa akọ ne mpa mienu ye so tibitu kwan pofre Hanover ho ekọ bi foforo ene amanfo yire mko de da ye say contract ono atimi se waje ato no so na wei ena abrante bi ote papa no fie no a monitor papa no asede papa no hu se papa wei me ba brochire asabi o me ba ha one room me hunu sa wo ye adwuma aban ena ye de ena ma wuska ena esi awapa yi wo ba hu ene na akosu eba adwo eba abna eba na ese ase amanfo girls mo na amanfo yire mo na papa yi ejetia ena o form to because ono ye na dwene se sa wonu kru nya asem na de koto ani mu a na wasew be ma no akire oba no se de be ya oba no se bio ebeje ono papa na ye de adi na papa no tutu nsem agu oba na sum na wo be ma no ko adwuma na wasate the cost etata oba no opia bonte ko Africa marketer oso wa fra oba so na de na wuhia ukru so ukru nya be bia otimi nya hwe nya de ema na wo de saa ne ma no edada ema no na ema bebre so adwene wo form to the stand say be ma na one ne tie na one ne da kete so sole no be ma ne bo no ho ka enso oba nani ade oba ne pense da bia to ade 1 euro 2 euro e fa da no sa na ma no bebre de etie na da bia am ka se sa ma no so ye ma bia beginning no o me na ma sa chance no e beto ho because o ma ma no enya freedom anu to ene no mo dwene se me ma ne de ebu o me de efa so ko be man tifie no ntwa dai ka oba be no di bu ama enu ti no akoso ntoko bebre e okromu a amanfo sa old boggers e di amanfo yire mu e okromu a na we ena old bogger we fofia antoata ena nso ko Ghana tenie pa ena konya young girl bi ho sa nursing course nursing training for girls ibi na na de se Ghana de wo ya panyini na afra brochira akwa a omonim se obotom ye enu ti no ba ne ba wo nchen a ansampo na woni ne beda no agese oba no de ice etimi atu uturum kwara no na ice de e to uturum kwara no de so uturum etitiriti o etimi ne ice atututu ngokora fo ko te ho ebo boko tie se ya na ko tena etitiriti mintin yesi e bi de ko ye papa yi because papa ni obi a on de on fa oba ba ako so oba ka se ne girl pen de dabi okofa wei obi de no odie na wei na girl no eforso papa na ena papa no ede ne Nkrataa tie ni epa o papa no de ne Nkrataa e wale again no ede ne Nkrataa wale again no se again na chairman de amintimi kire because Hanover ho kra no o mo say de e won pa say papa we pa timi de ne Nkrataa awale sa young girl say so omra bruchire na bu say ha na asem no wo no we ena again eba no papa no nim say boy na otifio no because papa no e use 3 rooms etu ono no ye dey e wo chimba en ho ena boy no e wo single room krokro bi sa wo ya na ho no aye store room ena ja brochira brabo de store room na ese papa na aye dey e da ye da krokro bi na boy na ja wo de ne phone bi ato ho a wo ye do da so na we ena girl no eba no instead of say ka papa no e be ma boy na ye etu afiri fie no papa na dwene ko diska so ne we fi no ho
tio papa na de ko diska o jeffrey boy ne ho so atiase bosome so aban ne de ema niska enu tedru tama ese ge ne ba no na ese papa no de amemmenfin ekopa adwuma ye because kroma no tia na se wo nya adwuma enya de a ko wale oba Ghana ye be hwe so ma oba na de aba ade se bia wo yale ni ayo operation kese pa doctor ede letter bato so se wo yiri ofi a oba ne de emeka ho wa ha papa ne jam menfin ekopa adwuma ye de eye se na be ya oba no ebetimi aye de aba beka no ho wa ha nti wei ai na papa yi ebetu abrante na free on to no free fio because as kana bosu bi oje na 400 euros 400 light bill kan water bill kan bibia kan water se na papa eje na wei and again ne baaye na again beduru ye no eno busa papa no na adentina me sabio wa ba wale me edma free Ghana aba na wode me baaye no adentina oba to say me young get say me oba Ghana mitimi yi me ho ofio achirawo na abrochira beduru ye summertime untimi mitimi nyi me ho because abrante bi ofia na me de ka me ko a sa abrante ne de pamuno frifia papa say oh we dem offer ase krata kroni bi ade opandisha ntirim no wo se boy ni any krata enu ti krata na boy ni ntino boy ni de esuro no ho what I say boy ni de sabio agosema nka Kristo so na we na boy ni kire mu kire me no no chem sa adwene pan ni me enga sam da adwene won mi sa opa we adwene ni tirim enu ti one day ena me de beto na papa no kwa adwuma no ena mu se ga no ebebusa am se opemwa na debe mo na ga ne pa wo se yan oye nkwan na nkwan na oye ne nchina ye de asa into obesre me an se shop bi ewa ase o me nkokoto bi nye de emra na se papa no ofie wa ga ne shanta de tentenete o shanta de papa no nyina ba de na papa no ye de ekwa adwuma na one boy ne kwa ofie no wo hwe na papa no nim se boy no ofie ka papa no ko nya boy no kwa adwuma because papa no nim se boy no odobi krata na ye adwuma ntentem bia no boy ne kwa o mafie ntem ba sada na amsa boy na gasa no kwa adwuma no oba afie ntem ani to boy na girl no suma na girl no e ba no nche no nika na se girl no ani brazen kwa na bo girl no body no be firewood afra way say ne papa way e de bi ya man for girls mo no mo yere mo no meso me di ba yew abusia ye komla ene ne boy chi gay to wo ena so a fire gay na girls abrante wo gina wo so na we na papa we akokora ba gina mi efro na again ene papa no eye den attitude esesa papa no intefro na again no ehera eye pay attention ema papa no na we na edidimu di akofa asem kese pa ba muja twe ene die ne test nyina piem wo ha na meka kire wi ese again anyem no anyem ene kromo e wunim se wo wale oba okrata so na so oba na nyem a automatically se akra ne ye oba obefa papa no family name nti se beba ho fro bi aba sa akra ne ba ye betwen ama oba na wo awie na makwa die ne test sa die ne no wo ba ma na fro boti ba no wo na betu asa aka ne nyina na wo na boy no so ye adwa akra de agu a Oscar opekrata wo nya bi na ga ne nyem ye no na boy no to free fio hu se ga na nyem be 6 months no na boy to free fio na o ye de kope ba bi to ke still na no yede oboge ne fa chiri ga kra papa so de nim so akokora mbewo engokora ma nti saade a meso nye de ge no still na no me kwa chiri ko bobi fa baabi because oba na anyem nti oba na anyem saade papa no person ne beda rough papa no adwene kuta no say oso kwa abonti kodi say no nim say ge so kwa abonti de eso kodi na ridim ena ge no ka chire boy no say se sia dem taamo yaso ena boy no bi akwakotena no otufiri ho ene kokodi aduro eja na nyuma nyina ato ho because onim say krata na ben obaje krata but boy na ni kan musa ho emre wo ho ondo onim say edan tirim say Germany de oba e na no wo na oba enyem ye na wanya krata wa musam hunu say oba na wale o krata so a woni ne kokonyem a enye so simple say wo benya krata afiri say oba no ho because obama no mpo na oba na wale na sa wale no omko gi trend omko separation na se obama na oba no enye de emma together and cancel nkrata no awale no so a oba no ho a still na akwara guta ayebema ne din
na koi edi me na me di atam ai me de me di atam to so fo adwen kire bla ena koi di me ka kwa aduro fie na okoka kire mo say oba Germany anche na ono kra no say say ono ba bi ede enyem ena odo ba ndin nyina ede emo omo ena koi bas na so ba yo awale oni be ma say na tie ena Germany asoso de ye ntwantro ena mo tro letter ekoma o mine say obi ade asabotu anim say woni oba say enyem na sa oba no so no yenim say eye wona ye de eye oyere na mine say what esi dan say obi ba ebeka tem say woni me yere na nyem yensom omuto ahia ya na ye ko office wa boy na ti wei boy no ekatere papa ne say de wodi ya manfo no ebi na msumida ye no ai oyere no ba ye no oso ntimi ne na ntimi ne nya hwe me kwara to da kwara na opo so niska kwara akoma na busuafo ofi a maniska oba ye no so oba no ba maniska ye bibia etimi na oba ye no sabio mini Nkrataa kwara mitimi ye de ebo no kakakra etima pay meme de kwara fa so a wotena fie wa na na manfo da rough ene ska kwara na ogeme no na ne boarding ntinyeme no kurani me chance anie papai wo ya kokora jame na menye me Nkrataa na me ge no kotena apa se hene ha itabu so se a opa no eso a kire omo da brante de ba kromu a bebe na brante ne adwuma no papa so aka ni nyina ye de e na kire jama authority no a de sia no a brante no momu no e na ne tudagem e na brante no sa de opa waka sa de a e na mso me ka kire omo se abrochira me bae no wo so fie na metie ntram so tue sky de e de mawo metra wo fie 3 good years sky me tue ma wo nyina sa ta na wo jiska fira ban ho amere say papa no so to e de jam yesi esia no ye de ka e mo papa no ekuta e indefinite papa na we ya ne Nkrataa be de ebebo no ye twa e ka e da to aba no e na branch nso no esia no ne nan esi deportation ano den ya lawyers akesia branch no pesa manfo enko manim no sika omo request no ano edene ba esia no mo se e de na branch ne abaya na de afa yefunu papa no so ne abaya na afa yefunu te se ahoche switch se abaya na de awo omko ye die no epia bonte se e branch ne mom ena ne ba ene akra no se asem ne se papa ne hunu se oja abaya no amena ko because abasa aboka abaya no kotere ba bia still na no papa ne din ene be da akra no so kopem se ombeja awale no kroma so no menu mi nyina nim se emra kire se ye ko sabi trend separation a 1 year time se abrante no deportation de lawyers ayede atoto letters akọ se ye to ebo asne ayede o mo to so to nyoma ame nkwan fa so be de abrante de situation be de ba kwa kusi se ye deport abrante no ye deport no Nkrataa so be delay sa time we kura de o de Nkrataa kotum krampo de ane can to forgetting abrante no se ano deportation na no person mu deport no onjintum na ngotera my Ghana mu no nya Ghana so wa o ja Ghana so wa ha papa so esi ai papa se Ghana fonachi enna koda ama se nyinse akoba papa no mpese esi ano one Ghana be da ko o pese Ghana brabo e de epem Ghana so pa kire se o bai no history no tifiri papa no ho no e fa no nya history papa nto no so mfana adwene ye de e mo papa no se a Ghana so pese one boy ne tena one boy ne betena yesi esi ano papa no ne Ghana nya awale papa no so pa kire se esi akwara dwuma wo ye no pay na waje no e benefit no kakra because o wale on Nkrataa so a ye ento tax bebre sa eti papa ne pese awale nso be de obetwam se si a which switch boy ne betu manim no osa dwopan ne me pe odwen kire nam so we kwa de me nkwa mentimi de fa sa adwen kire nye de ema wo eti ye rotu edwa boy ne ko Ghana ana won tra kromu a o tra kromu se ya ono a onya allow so be de obey adwuma ba bia sa na kwakoshe ne de sa company na ko ne de untimi people ekoye adwuma ena sese again no age se omko separation a 1 year time ansana awale guo na pa again person mu gu awale no asata de aye adwuma ena so omko court after sa 1 year no na papa no person ma afia boy yi ntino papa no so na ye na adwene se
after way and crown some go court or no eno kasa wale no wale bi mu a case close ba pani kasa wale no onye ntwamu a agi se girl no sa chen 2 years after sa 2 years na sana papa no sa approve stop one jama authority na kasa de mo nsa si so a cancel no after that nye best at say be process boy ne nkrataa na ehwo no kra no girl no so ba onye adwuma da nte bede na boy no etena mu a no tanto so konya krata one way na afede deportation ba be kan mu nyina papa no so hu say so otra krom asa 3 years no eso a yeti fo ba ne nkofie biem ye be mo ba ne krata nti nsem a asem di banim no me to panyimu bi anim a ye kae no papa ne party so be ba afia o mo aposo ma afia ge ne boy no na ge ne nya adwuma da no ono ya adwuma ne sa aka no bo ge no no adwuma no scan ye tua na tax on tua tax bebre na yakọ 2.5 years na ono akasa da akotum no mo twa wale nim e na meka tell papa say papa na say enye nna na aba kromu a wonim se sei me no tuwa me no ka say sa wo no ba ekogi trend e okromu a mo ko separation okromu say ya na sa wo no wa ankoje air class 1 na egusu yusu sa class 3 na wonim se later bia no so ko sabi o tax o ko twen o tax back o ko file for tax withdrawal wonim se sa aka na tax na wan twen nyoma mo tua no sa dwempan no so atwuma dwena si asem so pa o watwuma dwena si asem so ba still na person ma afia omo nto mo de sa aka na ba sa atam na kroma de ka de twen nga kra ti me de ka me ko ade ka boy no esi ano sa oba asati deportation no me ntimi nkyere because me ano ase na every say come na allocate papa because me dura me ntia say hey na kroma de sa mpanyifo na mudidi da manfo yere mu na manfo mpranfo ne de the same thing that chi ebi so be de ebeto ntabusia asema da dwaso no sesi ano boy no on asati say ye deport no nko my Ghana anase won tere kromu a no yen furniture sa campo sa some years na later no girl ne ka se mine ne ka se girl no ni twa wale na 3 years no so ya fa krata na ma girl no ye be ja free ne nsem ye be deport girl na one boy ne akra nyina na be kwa na wa wunim emre bia no ana wa wo ho adwenkyere bia drop wa adwenkyere se papa no yese boy ndidi no ana se girl no na anya ade why na anya ade ko papa mi de nim se amanfo yire mo wi omo na ese obi so aba we na yire okofo free Ghana buy ti se ahwan ene mfa blame nya de ema no edini adwenpan ne wo pese o story bi wo ho na se ese de ba bonte no se bi onya adwenkyere efri mu a obetu adi amu ye na wo da asem na de aba ye modin ye mfa wo picture meto obi bia mpie ye da asem no to kama na comment ba o so aba Beki TV adwenpan TV no be TV na adwenpone na wo kruma na adoso do me wesi ya YouTube channel ne Beki TV obaso no subscribe aye de edamaye. Peace out. Adwempa hene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bofo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi